Good the bar like chainy down. Quên mà bỏ. Lúc đó mà rồi hút tê đem mà thoát mà lạ đâu. Thế này mình được chạy từ tay chạy từ chỉnh ngoài. Rồi. Mà cho nó được giá đi để thế ra đấy ấy đi à. Thì ấy đi rồi đã. Bóng đi à chỗ đi về thế ra. Nó. Đi ấy thế ra rồi mía luôn rồi biến nông nè à cũng. Đã cho nó cũng đi về quên mà cho nó được về ra lý giải chau bóng. Nó. Lý giải chau bóng rồi nó đây của cố nó bóng này về. Rồi lấy thằng làm gì cũng rồi cô lúc trên này lâu qua luôn mèo cho nó dùng gì độ lúc bị hả ai đó cô xem là bóng đã chơi mỹ để lùi điều đấy cho nên là biểu thà đấy cho nó cô xem là bóng đã tama tết nè đã ít không chi lâu gì bây giờ hả nó nhà dân dùng nè đâu tống gì vào cho nó tết nè bây giờ đấy đã tama lấy thằng này nó uống nó phải rồi cái gì để gì nó rồi lấy pin này nè để tham nhiều nè bây giờ ai đó cả đá bao ấy tơ lông tiền gì lại vậy đi ấy còn tơ lông của tao mà đông xí vậy ai đó cho tao nuôi ra là biểu ra này đi biểu chết vậy rồi giờ đi à le vậy đấy không thể ra đi ra mà gì nên nó không biến số à đã bông tia rồi đi về tia nó bông này thì ấy cũng thế à giờ đấy cho mình rồi nó gì đuôi tao câu này bọn nó lâu pi ra đi à tụi nó cố đánh sai biểu ra đây liền ôi à chị giờ nó phim mà cái này có người lúc vô mà bây giờ có này rồi đấy xem này mà ba đây đi ba đi à nó chơi nè ôm mà cái gì đó bị vào nó đi thật đen nè lần thứ ba hú nó cái này cùi thì hú phải cái tên mà thay nè làm cái gìအဲ့တော့မနေ့ကတော့ဟိုချိန်နေဟိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်သွားလိုက်ကြီးတဲ့နော်ယုံကြည်ပြီးသားတဲ့လွတ်ထားတာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဘယ်သမားယုံလို့လွတ်ထားတာလာမကြည့်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ချိန်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့မရပါဘူးနော်အစီများအဆန်များနဲ့စပားဆိုတာကတားတွေဘာတွေဝိတ်တွေဘာတွေလဲကြိုက်တဲ့ကတားနဲ့တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတားတွေအာမခံပြီးသားနော်လေးခိုးထားတာကတားပြုတ်ပြင်ထားတာဘာမှမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့လည်းစံပြန်ရောက်ရင်ဒီကတားတွေနဲ့ပဲပြန်ရောက်တာဒါသမ1နှစ်ပို့ရင်တော့မှပဲတော့ပြင်တာကျွန်တော်တို့ကနော်ရှောင်းတဲ့လူလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ဝယ်တဲ့လူလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လေးမှန်ကတားမှန်နဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်တရားနဲ့ဘယ်နှပေါင်တရားနဲ့9ပေါင်ထည့်ထားတာနော်ဒါပေါင်တရားတိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့ပေါင်တရားလေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အိမ်မျိုးတွေဖြစ်နေ။နောက်96ပေါင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ချမ်းနေ90နဲ့2ပေါင်ပေါ့နော်46ပေါင်လေးပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကွင်းနေမှာပေါင်90ဆိုတာမရှိပါဘူး။ပါလီတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်စပါးလေး။ဆိုမက်14လောက်ရှိပါတယ်။နောက်ကောင်းကြီးနေပါလိလူချင်းနဲ့လူရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောနော်ကောင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်မဝယ်ပါဘူး။အဲကောင်းကြီးကိုလူချင်းနဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ကောင်းကြီးနေကျွန်တော်တို့ဘက်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကောင်းကြီးလေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒီကဘာကောင်းကြီးလဲဆိုတော့ရေပေါ်မွှေးမုံစမ်းကောင်းကြီးနေကောင်းကြီးနေပါလေလူချင်းနဲ့လူရှိရင်လည်းချိတ်ဆက်ပါကတားရှုလေကတားရှုတော့နီးသွားတော့ကတားရှုလေကတားရှုလေတော့တတ်တာကတားရှုနေလေမဆွဲတော့ကတားရွှေ့တယ်ကွယ်ဝေးလိုက်ဆိုတော့4တောင်ဒါညာသားအစ်စ်တွေပါဒီလက်ရှိ92ပေါင်စီကွင်းထိုင်ကိုရသမားထိုင်စီကို18သိန်းစီလောက်စပားကောင်းရင်ပေါက်ပါတယ်နော်18သိန်းစီနဲ့လက်ရှိငိမ့်နေပါတယ်